Синему углу, introducing you first, fighting out of the blue corner. Ему 22 года, рост 172 сантиметра, вес 70,3 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед, только одно поражение. Все победы одержаны досрочно. Ladies and gentlemen, he's 22 years old. He stands 172 centimeters tall, official weight 70.3 kilos. His professional record: 8 victories and only 1 defeat. All wins coming ahead of time. Ladies and gentlemen, representing Tbilisi, Georgia, here is Kaliman. Across the cage, fighting under the red corner. Бойцу 22 года, рост 175 сантиметров, вес 70,3 килограмма. Профессиональный рекорд 5 побед, только одно поражение, все победы досрочно. Ladies and gentlemen, he's 22 years old, standing 175 centimeters tall, weighing at 70.3 kilos. His professional record 5 victories, only 1 defeat, all wins coming ahead of time. Ladies and gentlemen, representing Уулу Kyrgyz from Kyrgyzstan, here is Mıktыбek Orolbay. Дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 28 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 2 minutes and 28 seconds of round number 1. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал. Your winner by technical knockout punches. Мыктыбек.